Dole kladište i ostavljeno 2, 4, 6 ramova meda. Nešto je izvađeno odavde, ajde sad samo da vam prikažem, da vidite otprilike kako izgledaju LR ramovi kod mene. Evo ih, ovako, ovako, jedan, tu, još jedan, ovako, no, još jedan, još jedan, to je to. Ko? Evo ih. Moram kolica u kolicima. Kako izgleda. Evo ga. To je bilo to što se tiče današnjeg izvještaja. Prijatno svima.